Nah, teman-teman, inilah nasi lengko khas Cirebon ala-ala Teh Wati ya. You can't handle spicy. Every time you, So what you think in there? every time you have spicy food, baby, you go like. Okay, so this is my very traditional. This is special for our place, especially Cirebon. Cirebon. Cirebon, you know. Okay. Okay, what do I put Sundanese. the egg on top? Yeah. You have to, how to say in English? The rice, you have to mix together first. You have to mix all together. What you think? Enak? Enough. No, this is have to honest, to be honest. Huh? You have to be honest, not because of my vlog. Enough. So, what do you think about the taste? I mean, It tastes nice. Why is there no chicken? oh, because this is, you know, when we don't have money, and then we make this one. Okay. When I was very Are young, you saying we're poor? yeah, supposed to be not put egg, but because we have egg, so I put egg. Oh. So with the egg, show them the egg, because that means we're rich if we have the egg. No, but this is very simple food. Simple. It's taking you hours to cook it. Yeah, because so many have to, I mean, prepare everything. So what you think? This is nice. But not spicy. It's okay. Doesn't have to be spicy all the time. I can handle spicy. It's okay for me because I'm Western from Australia. But you can't handle spicy. Every time So what you think in there? you have spicy food, baby, you go like. Hey, so what you think in there? Peanut sauce. That's your favorite, right? Look, What is that? it's tofu. Yeah. And then I have another one. What is that? Which one? The small things over there. Same like tofu. I cut it in dice. There is. Where? This one in the dice, the small dice. Yeah, that one. Oh, this is the one you always cook with. Yeah. What's it called? What is it called? I can't remember. What's it called? Tempe. Tempeh. That's it. You always use this one. Yeah. Is this bean curd? Yeah. Yummy? You like it? Yeah. Good. Okay. So, Kang Brad suka ya ini. Enak kayaknya. Oke, sekarang aku mau makan juga. Enak? Yeah, enak. Enak sekali? Or enak? No, enak. Enak or enak sekali or So. If it had chicken, enak sekali, but it has no chicken. ya, soalnya kan kalau bule tuh, kalau khususnya Kang Brad itu kalau makan itu harus ada daging. Jadi dia bilang ini kurang enak karena nggak ada dagingnya, cuma telur doang. Tapi dia mau habis sudah. Oke. But overall is good, yummy. Yeah, very yummy. Enak. Oke, enak. Jadi, We're done. no, we have to eat together. This is yummy. Very yummy.
Okay, everyone, Bener emang enak banget. listen to me. Okay, very yummy. That's why he already put more. Listen to me. Okay. Okay, everyone, hello. Wati likes cooking for you to feed to me. So please, in the comment section, tell Wati what she should cook for me next. Oke. Jadi Kang Brad bilang kalian silahkan di kolom komen suruh aku masak apa buat dia. Something very nice. Oke. So silahkan tulis ya di kolom komentar aku harus masak apa buat dia. Something nice katanya, yang enak. Is it Indonesian food or what? Oh, any food, but maybe Indonesian, yeah. Oke. Ya ampun, enak banget. Something traditional, maybe. Enak banget teman-teman, sumpah. It's yummy, it's very yummy. You said not yummy. I didn't say that. Dia bilang nggak enak karena nggak ada ayam atau daging ya. Tapi aku kasih dia telur. Soalnya dia kan nggak makan nasi, biasanya cuma steak kayak gitu doang. Tapi hari ini aku kasih nasi tapi tidak ada dagingnya. Thank you, my darling. Welcome. I'm glad you like it. Yeah. Dia suka banget. Soalnya ada bumbu kacang. Okay, we done? Oke teman-teman, jadi kalian boleh mencobanya. Ini nasi lengko super enak. Ala-ala aku, nasi lengko khas Cirebon ala-ala Teh Wati. Oke, jadi aku sekarang mau tumbuk buat bumbu kacangnya ya. Oke teman-teman, bumbu kacangnya ini udah aku tumbuk ya, nggak halus banget, capek. Jadi kita tumis ya sekarang bumbu kacangnya. Oke, kita kasih minyak, jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Minyaknya jangan banyak-banyak ya teman-teman untuk numis bumbu kacangnya. Kita masukin ya teman-teman, bumbu kacangnya kita tumis. Nggak halus. Bumbunya kurang kuat. Aku kasih air asam jawa 1 sendok. Kita bumbuin ya menurut selera. Garam, gula. Kalau suka micin, kita kasih air panas. Nah teman-teman, jadi bumbu kacang itu jangan terlalu ancur, jangan terlalu pekat ya. Ini udah begini ya. Oke, sekarang kita buat nasi lengkonya. Nah teman-teman, sekarang udah siap semua ya, bumbu kacangnya udah siap. Ini ceplok telurnya. Itu sih ceplok telur itu tergantung kalian mau pakai ceplok telur atau enggak, tapi karena aku buat Kang Brad kasihan nggak ada lauk ya, jadi aku ceplok telur. Oke, jadi aku sediain 2 piring. Kita masukin nasinya ya teman-teman. Nah, masukin nasinya. Nasinya sih menurut kalian ya, selera kalian. Nah, jadi aku udah siapkan nasinya. Sekarang kita awur-awur awur-awur tempe sama tahunya. Nasinya diginiin biar diratain. Oke. Nanti kalau kurang bisa ambil lagi. Soalnya ini Kang Brad pertama kali. Tempe dia itu kalau pakai tepung dia suka. Tapi kalau nggak pakai tepung dia kurang suka ya Kang Brad itu kalau. Terus kita masukin timun sama togenya.
Ini Indonesia banget ya, nggak tahu dia suka apa enggak. Terkenangkan zaman dulu kala. Oke. Aduh, banyak banget ya. Nggak apa-apa lah, lapar kali dia nanti. Oke. Nah, kemudian kita masukkan si bumbu kacangnya ya teman-teman. Karena cabenya warna hijau jadi nggak merah. Oke. Wah, ini super enak. Oke. Semoga Kang Brad suka. Banyak banget ya. Tapi habislah pasti. Kita awur-awur goreng bawang ya teman-teman. Jadi biar wangi gitu. Enak. Terus kata ibuku biar enak kasih daun seledri, untung ada nih sedikit untuk pemanis. Kemudian kasih kecap ya, menurut selera, dikit aja soalnya ini manis kecapnya. Oke. Kemudian kerupuknya, jangan lupa kerupuknya. Yang enak itu emping katanya. Ini kerupuknya. Oke. Aku kasih 3 kerupuk. Aduh, udah lapar. Baby, food ready. Nah teman-teman, inilah nasi lengko khas Cirebon ala-ala Teh Wati ya. Kalian bisa cobanya ya teman-teman. Ini tuh simple, khas banget, makanan Sunda. Tuh, aduh. Sayang kurang pedas karena aku takut suamiku nggak suka. Jadi sebagai tambahan aku nanti kasih ceplok telur ya buat Kang Brad, tapi aku mau foto dulu. Terima kasih yang selalu menonton video saya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Down here. Salam Sampurasun. Dadah. Dadah. Mwah.